kwenzekani kuphi kwenzeka sibengela futhi kusilele izinsuku zisindezi sisakhula manje uthola ngoma yomsubbrother yasethi noma imishini lomuzi ngohlale emotweni ngicabanga ukuthi sisakhula sesiunderstand meaning ukuthi ngoba oyebhale ngoma weshiso yini but namhlanje siyakubona lokho ukuthi kwakuyizathi ezinyaka lezi isimo sikamkhulu esikhuluma ngayo olapha neGindlovu baba uVezi owakade ehamba ngamatekisi khona kule Gindlovu lapha nesuke show ya station uthi uhlunguzwe umuntu wesmame abethandana naye emficeni yengane waze wakhetha ukuthi kunokuthi enze kubi akaphuma emshini umuzi uhlalisa kwesilwane njengalapha neGindlovu abantu bangakubuka amroza bamthethisa kwesilwane bathi uyahlala uzobizwa ngoSilwane ubizwa ngoSilwane abantu baseGindlovu namhlanje umuntu befuna sibe naye la kwisho ihlele yonke inosho transport bebehamba abantu beyohlekisa ngaye kumapost ade kwabona bona baseGindlovu asazi ngempela abantu ukuthi ba-understand izimela ngoba umuntu ungamjaji ngokumbukela lapha nakulo mubheke isimo mokwazi useduze kwakhe ungathi umuntu uyahlala ngoba uma usuhleli nawe uyambona ukuthi usukaphi walokho kuthiwa nje wengamakhulu abantu besifazane uyabona ukuthi imbangela kwakuyini so ukuthi ungakusiphi isigodi mengasho mhlawumbe ukhulele ezayelo konkanta ngikhumbula kahle kodwa nje impilo yakhe yonke nje ulapha neshow ubehambela khona uyaziwa umuntu owaziwayo abantu abadala nje bayamazi shayela itekisi isuke eshowe eyakho police station long distance so manje yini ngasakwazi ukukhuluma naye ifoni akanayo ukuthi akanafoni vele uhlala lapha njengana ngisho ID yadla amagundane kwathi ayikho into nayo uhlala kuphi neGindlovu egate lapha na Shoprite store imoto ipake lapha ikhumbila kuphela lo okuyikhumbi yakhe le ikhumba besebenza ngayo yes yomuntu sokusho no owner vele engayithatha yesenikele sithi nomuntu so phakathi kumbini kunempahla nayo hayi uhlonke nje uhlala leyangi yakhe namagundane selokho afika nje akaza abuye lenkandla akaza awusekho vele usekho umuntu kan abangiyabona ukuthi sinamuntu thina emakhaya akujwayelekile ukuthi khona umuntu obakuleso simo esinjalo ngenxa ukuthi ey'ndaweni ukuthi kuney'godi wonke umuntu ongaziwa uyaziwa ukuthi ungwaphi usukaphi iy'nduna zezimazi nabo bonke nje abaphethelene nesigungu abasuke begade lowo mphakathi loyo ngicabanga ukuthi kushuthi kuyasho ukuthi ngihlala isikhathi eside ngaphethe ulapha edolobhaneni yes sho noma masipala unake nje ukuthi sekuhlala ngaba ukuthi babasona ngoba mase uyashona lapha ngoba uziyalikhipa ukuthi ngokhova ngempela ngoba umuntu ongilanda yo mangase ngishonile usebenze njani noma basekhaya Usaba umjikelo umfumo ngengane zakho umjikelo umhlukumeza umbhalisa umshado angawazi ungakade lokho nomuntu lobola kwathi usishadile bafaka amapholisa into angazayenza bekukuningi nazo yena ngegama lezi imshado into esana mama ufike nezingane akana ngane yo mhlawumbe ke mntu lokho zefama sakwazi ukufinyeleleke kodwa umjubo ukwazile i-center management labantu uyibona bagadile lezo iy'tolo lezo babukuhlanya because was a phone nobudle emgomeni was a phone lapho nesifuna ukuthenga naye ngaphakathi esitolo wathi ngeke engene esitolo ngoba ngixoxa ukuthi uhamba nathi impilo zongena esitolo uthi sangena naye ngaphakathi because uyaxoxa umuntu ofana njengohlanya noma ngena iphuma yes ephuma esona kodwa ukukhuluma naye wena yabona umuntu amavidiyo yakhuluma into yomile nekwenkwe papa bathina bamatekisi ke imboni imboni bayamazi bani siqinisekile impela besebenza khona sure okay balale lokho sefema sibesaya kude kakhulu ngenxa isikhathi baningi abantu efuna ukuthi besikhulume nabo sibone ukuthi yini sinayenza sikwazi ukumsiza wayibona noma yiphi indlela oyibuka ngayo but iqiniso uma ukuthi konke akushoyo kwizinto lezi kubalekile ukubeka isandla kumuntu wesifazane omunye wabantu esamthatha njengamakhala ukuthi yes wenza umsebenzi omkhulu hlala icula lethu ushonela ingoma lokuyisho ukuthi uphuma manje uphume kuyena manje 8 to 9 years usephile impilo njengale senza kanjani ukusiza lo muntu asijoyina ubaba unjilo kuKhozi FM from Injilo ayithemba Njilo Foundation phinde sebenza kakhulu abantu abasha nenza izinto eziningi kusiza umphakathi ungathi ke lapha lapho usestudio kodwa le ingozi kade show umsweli nokuvaleka komgwaqo kumvimbile semlanda kugcina baba unjilo sekubingelela mfowethu komukele kuKhozi kuseni ngiyabingelela Gqemeza ngibingelela no brother intombela besikhona ngibingelela nginabalali boKhozi FM isimo umuntu ngabe ukhona kodwa nje njengoba sengibambile sengikhona nana nje into ngenzeni ngila parking ngena ingozi esikhona nakuthanda umuntu washaya ukuduma kwezulu nesithotho izolo umuntu wangenelwa amanzi izulu liyaduma namhlanje umuntu uvalela kuwe
kodwa-ke bafowethu siqhameza ibuhlungu le nto kakamkhulu uvezi sile lapha nomdu sabona into esimangaliso umuntu ephilile kuthiwa ugula ngekhanda luyamkhulu aguli ngekhanda uphilile and into engilimaza kakhulu ilokuhlukunyezwa kwabantu besilisa kwabantu besifazane ney'ngane kanti nabesilisa yabona ngena luyamkhulu ukulesima kusona wahlukumezeka umuntu wesifazane watshontsha i-ID yakhe bese etshontsha i-ID yakhe wayomshadise ngaso ukuthi ushadile emva kwalokho-ke umkhulu wathi sinoba-ke ngingenza isihluku ngcono ngihambe ngohlala emgaqweni ibuhlungu angazi ukuthi efana lesayizwa manje kodwa-ke luyamkhulu ufuna ukusizwa ngempela njengoba ngabe nawe la kufanele kubizwa ngohlala ingathi angakwazi noba athole nje uphahla asuswe laphana nje siyongena phansi kophahla lapha ukuthi hhayi ngeke zaphatha indawo libeka laphana emzini wakhe. So mfowethu make sabona amadoda afana nayo ngiyazi ukuthi iziningi izinto ey'balwayo wanisho i-ID zokwesizama ukubona make na-ID for sure akakwazi nokurejista impesheni akakwazi ukwenza lutho zokwesibona ubani sikhuluma nabo siqalaphi uma ngathiwa siyamema ukuthi mhla thowaza nayo hlangana sibone ukuthi istin kwestin sezenjani siqalaphi uma ukuthi khona ezama ukwenza ukumsiza. Mina ngicabanga ukubuka kwami ngoba ngile sahlala lapha nomdu sajula nomkhulu funa kungenelele ubuholi bendawo either iy'nduna zimnikeza indawo noma umasipala umnikeza indawo bese kuyabonakala-ke impilo zasemzansi ngoba siyakwazi ukuhlangana sibona ngathi umkhulu kuphahla uyalithola nikwenzela njani ukuze asuke kulesa simo ayisona ngoba uyabona ukuqhuba kwesikhathi angagcine segula nangekhanda agcine senza nezinto ezinto ngoba sesifika nje khona bafana bebemgcwane basuke leyothatha izephahla umuntu so befuna kube khona into ezokwenziwa lapho umkhulu zakwazi uyabona-ke njengamanje ubuka idinga iy'phathimandla ezikhona lapha endaweni ikazi kumroza-ke njengoba ngizokuthusa zobekwa efabe induna mhlawumbe yenako zobe ukuqala-ke ukulekelela umkhulu. Ngiyabuza babujilo ngiyabuza nawe mthiya ngicabanga ukuthi njengoba esho mhlawumbe ngafuna kungenelela abaholi kungabukeka ngapha ngabumlalazi kuphinde kubukeke ngapha ngabuyilenda sengayo ukuthi mhlawumbe indawo bekushusha itholakala ngakuphi ngoba njengoba elapha ekudingindlovu edolobheni usesenta akekho endaweni engathi mhlawumbe indawo ethinta amakhosi phela uma kuthi angayindawo ngamdonsa esuke mhlawumbe ulapha edolobheni ngoba ilapho lekhipha nje isikole futhi ngicabanga ukuthi nawo amakhosi angeke avela ambeke nje kuzodinga ukuthi kwaziwe ukuthi wayisuka kuphi enkandla wayengaphansi kwayiphindula nayiphi inkosi ngoba uvela ubeke nje umuntu noma kanjani. Alright manje asikhuluma nisikhuluma no Department of Home Affairs ngoba umnqwabe uyena kuhla ujwayele ukuthi mase nenkinga njengalezi sikwazi ukuthi sukumele phezulu inenento engihloniphayo kwesikhundla naso kodwa wehlile wenza kuthini baba umnqwabe la ID nginayo idiyami sengiyishadile kwenze kanjani isimeni sokuthi sibuyisele lo muntu abe umuntu futhi angabe saba uSilwane lokho sebizwa ngoSilwane. Baba umnqwabe sibukele kukhosi. Okay. Asimzana umroza ngazima ubabheke ugcine fake mhlawumbe kukomnye wamalayini lana afliphayo was siyeke ngoba uncane nabantu uzakala sibuya. Okay. Wabungaba sibingelele sibamukele kukhosi. Nanzo udaba ngiyazi ukuthi lifikile nakuwe ikhona into engenzeka kumuntu oseshadisiwe kwanje ngiyazi ukuthi imininingwane isuke iminingi efunakalayo ukuthi athole i-ID aqale phansi uma ngathiwa siyamfunisa even nanosizo lukahulumeni kufanele iqale kwi-ID. Yabo ukuthi siboneza ukuthi kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi sikwazi ukuthi sithole kodwa uma ngabe nje singathola imininingwane yakhe eqondile ngoba sesasintana kakhulukazi nomfowethu wethumeleni mayelana nodaba lwababa mhlawumbe-ke besingakucela ukuthi mhlawumbe-ke sesavumelana ukuthi bafuna ukuthi bamsize sibone ukuthi singenza kanjani ngoba uma ngabe ukuthi uke waba nayo i-ID kukhona uhlelo esingamzama ukuthi-ke simbhekise ukuthi mhlawumbe i-ID number yakhe ithini ukuthi akwazi ukuthi abekeleleke kwazi ukwenza igadi futhi sabusha. Befuna ukubheka khona into etsho uMroza lapha ebalekile ukuthi nakhona uzofuna umsuka wakhe uqhamukapi ngoba nabangafakaza uma ukuthi uke waba ne-ID awuhambi that process vele ulandele ukuthi vele uke waba ne-ID sakhele phekwa lokho ngiyakhumbula khona amakhesi ake abanje ngalawo mhlawumbe ingane iyazalwa ingazange bene ID usena 40 manje umbatha akana ID lapho kufanele manje kubheka ukuthi wayekufunda phi njalo njalo. Ngicabanga ukuthi umfowethu Semeza ngithe uma ngilalele ngibuka izolo kodwa abababa ngathola ukuthi umuntu othi i-ID yakhe yengwamagundwane uma ngabe kunjalo-ke simthatha njengomuntu-ke obenayo i-ID ongangenile kulolu hlelo lwalaba siyasithi bashole ebhalisele ukuthi bathole ama-ID sekudlula isikhathi ololo hlelo olunyele lolo luhamba lodlula kuma-interview nendaba ye-birth certificate kodwa-ke kumkhulu ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi-ke wayekade i-ID engazama ukuthi simtshengise siyifune la ngokuthi kasokuyenza ukuthi mhlawumbe ngabe i-ID number yakhe yayithini. Ngicabanga mfethu soloko sikuthinta siyobuya ngelinye ilanga silethe report kumlaleli sibone sambe zafika. Mphathi ke kwa Home Affairs kwiprovince yaKwaZulu Natal ubaba uMncwabe. Ngikubele nje manje sikhithe sekuyi Department of Social Development sikhuluma ke nomhlaba memela khulumela wona nomnyango. Buka mamela sibingelela futhi famukele kukhosi.
Mshiyamkhulu siyabingelela mfowethu siyabingelela nasethembeni lonke okunye nalo. Masikhuluma nawe ngiyazi sikhuluma no-MEC mama ukhoza masikhuluma nawe sikhuluma no-HOD umama uvelakazi mfowethu nanti udaba selifikile senze njani ukusiza ngikusho lokhu ngoba ngiyazi ukuthi i-department yenu ugijima nawo lo mkhankaso ka-16 days of activism for no violence against women and children including family violence 1 and 2 nangumuntu ukuthi ngibalekile ekhaya because ngibalekele ukumbeka isandla but manje sengiyithola ngumuntu ingasithebeni senze njani ukuthi simbuyise because ngifuna ukusho lokhu ngikubheke nangeso lokuthi abayibheke cabanga ukuthi uyagula-ke ekhanda uphazamisekile nakho kuthiwa ney'ngane ziyamgcona zimsukele one day wagcina umbone ethathithi alibeke ekhanda enganeni bese kukhulunywa udaba kuthiwa hhayi sekuvele umshophi senze njani ukusukuma sibe proactive ekusizeni umkhosi Mfowethu sibuhlungu kakhulu ngodaba kamkhulu kwazi ukuthi umphakathi wakithi unesikhathi umbonile umkhulisi emahlala kusona akukho noyedwa okwazi lesibindi sokuthi akwazi izinhlaka zahulumeni ezahlukahlukene nanokudumaza kakhulu nje ukuthi zikhona inhlaka zahulumeni amaphoyisa namalungu omphakathi amakhansela nawo wonke umuntu uyathusa ukuthi bakhethe ukuthula besibone isimo sikamkhulu kuze kube ukuthi sizovundululwa womkhwanazi besuke eThekwini kodwa-ke mfowethu okubaluleke kakhulu ukuthi sibone nje kubona umkhwanazi nomsakazi ukuthi bakwazi ukuthi bafinyelele umkhulu bavundulule isimo abhekene naso okwethu njengamnyango wezothusa umphakathi ukusondela kakhulu emndenini siyazi kuyena umkhulu ukuze sikwazi nokupresa umndeni wabo ukuthi i-unity yethu yaziwa ukuthi i-family unit ine-responsibility ukuthi zabe bahlanganisa emndenini makuhlula lapho okunye okubalulekile kufanele kwenzeka ukuthi umkhulu asuke lifuna kusona kodwa simbeke kuma-old age home esinawo la esifundazweni sakithi ukuze akwazi ukuthi anakekele khona ngiyajabula nje ukuze ukuthi umsakazi ukwazi nanokuthi uthinte ubaba umncwabe ukuze basheshise nokulungisa esiwakhe ukuze nosasa akwazi angenelela umkhulu ukhishwe lesagcina abhekene naso ngoba ngiyakholelwa uhambe kungenalo sithole isibonelo sikahulumeni ubezoba sesimeni esingconywana mhlawumbe ngakwazi uthola nendawo yokuqasha le ngahlala khona kunokuthi uhlala etekisini ala hayi mfowethu asiqedile lo daba sinje sifuna ukuzwa i-commitment ukuthi nani ni-ready niyaviva kukhona nizokwazi ukusiza asiqoqeni sibuye kumlaleli sizomnika i-report uma ukuthi sihlanganise konke lama-department mbukamemene Department of Social Development ngiyabona kunensizwa ohamba nazo la obani ithini yake lona yila mfuthu bezomletha umkhulu wemlando bekuseni ofike kuyena ukuthi isimo sakho ukuthi sishintshe yini bekhuluma naye ekuseni umkhulu mfowethu sekubikelele igama nesibongo ube kumele uze nomkhulu mhlawumbe yini ezimbili umkhulu besihlelile ukuthi sohlangana ekuseni mase sifika kuyena wakhala ngokuthi usebona abantu bamhleka mabedlula lapha esini yakhe bakhulumisana ngayo uthi angazi noma kwenza ukudala uthi nanezitha zakhe seziyazi ukuthi uhliziyo yize-ke sazi ukuthi ubaziwa vele ukuthi uhlala kodwa uthi manje akasathandi nanokuza ngapha ngoba izomveza le nto futhi nanokuza la akasathandi ngoba manje ubona ngathi uhlekiswa ngayo ngoba ubona sevezwa kanti aka-understand ukuthi indlela azosizakala ngayo leyo yo yini kodwa-ke njengomphakathi ngifuna ukuyibheka le nto ngazi ukuthi awukhulumela umphakathi la nathula funa ngiyeza asitholanga khona inyezi mina ngisanda kumazi ukuthi uhlala lapha futhi-ke nanokuthi ngiyazi ukuthi unomndeni kodwa bengingazi ukuthi emndenini wakhe waphuma kanjani uyakwazi umndeni kubo angazi ukuthi ukuphi kodwa ngiyazi ukuthi unkoskazi unengane oh no okay bengihlabe bengisholele uya okay mfethu noma siyabonga kakhulu isikhathi esivumile bese singasoleni kubantu abasuka khona lapha siyabonga nakho ukuthi as much as kuzomletha kwangenzeka kodwa umgcine nifikile naye umfowethu wamana kubona igama okay siyabonga bafowethu asifane mntu umfowethu asiqedile udaba lapha noma umjini sezawafika kodwa ngifuna ukuye endabeni simlande ekhukuleni siyabonga ithuba chathi nohulumeni wasekhaya uzokwazi ukuthi asuke ngempela nomphakathi namakhansela endawo lapha asuke nohulumeni wakhona masipala siyabonga kanisa kwethu siyobe sebese report bese kumanye nosindi usisindi uhlokwane lokasasa bathe ba stand by umuntu omkhulu nje receipt bazokwazi bamnikeza imali no siyabonga kakhulu kodwa alivulwe icala lalo osolwayo ukuze kuzosebenzeka kahle kufanele kube necala elivulwayo lalo osolwayo ukuthi wambhalisa lokho kusikhombisa ngokusobala ukuthi umkhulu futhi i-ID bena akangayekwa naye alivulwe icala uma kuthi ngempela kuyiqiniso khona kuzobonakala ukuthi konke okukhulunywa umkhulu kuyiqiniso njalo mboza lokho